sesenyi se re ho Jesu morena o nkgopole ha o kena mmusong wa hao. Jesu a re ho sona ka nnete ke re ho wena o tla ba le nna kajeno paradiesing ka moruti Thabiso Ntlatseng wa Zamdela Sasolburg. Re thabeng ya Golgotha mo ho emeng difapano tse tharo, mme ho tsona ho thagisitswe batho ba bararo, empa sefapano se mahareng ho fanyeilwe Jesu ya mehwabadi ya dutlang madi, mme batho bohle ba tsepamisitse maikutlo a bona sefapanong sena se mahareng. Baefangedi ba ya dumellana hore difapanong tse pedi tse mahlakoreng a Jesu ho no thagisitswe disenyi, mme baefangedi ha ba re tsebisi mabitso a disenyi tsena ke bomang. Mme dipatlisiso tse tibileng di re tsebisa hore ka letsohong le letona sesenyi se neng se thagisitswe e ne e le Dismas, mme ka letsohong le letshehadi e ne e le Gestas. Ke efangeding ya Luka fela mo moefangedi a re bontshang tshebeletso ya maipolelo e tsahalang sefapanong. Re bona mona momamedi wa ka ya ratehang disenying tsena baefangedi ba re ba ne ntse ba soma ba go haka morena Jesu, empa lentswe la pele la fihlela pelo ya sesenyi sena se ka letsohong le letonya. Mme sesenyi sena lentswe lena la thapelo la morena Jesu le reng o ba tshwarele hobane ha ba tsebe seo ba se etsang, sa fihlella pelo ya sona. Jwalo ka moprofeta Isaiah a itse lentswe le keke la tswa la ba la kgutla le sa etsa mosebetsi. Mme sesenyi sena sa etsa tshebeletso eo re bitsang ya confrontation le ya confession. Mme sesenyi sena momamedi ya ratehang sa kgalemela se seng, na wena ha o tshabe Modimo keng, hobane rona ho ya re lokela hore re be sefapanong, re nke moputso wa tseo re di entseng. Empa ha e le enwa ha ka etsa letho. Ke nakong ena mo sesenyi sena se bulang nako ya tshebeletso ya maipolelo, se shebang ho Jesu, se re ho yena morena a ko nkgopole ha o kena mmusong wa hao. E ka momamedi sesenyi sena ha se sa bona Jesu jwalo ka motho ya thagisitsweng, empa se bona Jesu jwalo ka morena wa mmuso wa hae. Mme sesenyi sena sa hopola mantswe a moroki ha re tumelo ho nna ke thebe e tla mphemisa lefu. Sesenyi sena sa bona tumelo ya hore bophelo bo botjha bo ho Jesu, sa bona monyetla wa bophelo bo botjha. Mme sa re ho Jesu a ko nhopole ha o kena mmusong wa hao. Momamedi wa ka ya ratehang, e ka sesenyi sena se re kgale ke ne ke sa o lakatse ka ithata, ke ne ke re ke nna ya bohlale ka itshepa, empa jwale ke a itshaba se hopole boikgantsho ba ka. Empa Jesu ha rabela sesenyi sena, karabo ya hae ya tla ka pele, ya tla e potlakile. Mme karabo ya
Jesu momamedi ire ka nnete ke re ho wena ka jeno o tla ba le nna paradiesing lentswe la bobedi ke lentswe le tisetsang polokeho ho Jesu ngaka Luka ha ngola evangeli ya hae o re Jesu o tlile ho batla le ho pholosa ho timetseng Jesu ha o putse sisinyi ka bokgopo ba sona ha o putse sisinyi ka dibitse o se di entseng empa Jesu o re le ha di ka ba khubedu nna ke tla di hlatswa mme Jesu re ho yena ka tisetso ka nnete ke re ho wena ka jeno o tla ba le nna paradiesi momamedi sisinyi se kopa ho hopolwa empa Jesu o mo fa ho tletseng seatla jwalo ka ha re bina re re ke ntsha hanyenyane yena o mpha tsohle sisinyi sena sa bulela disinyi paradiesi Jesu a re ha o kgathaletse hore o yentse maobane o yentse ka mabaka afeng o yentse o na le mang empa ka baka la hore o ikgopotse ka baka la hore o inyatsitse jwalo ka ha Johane a re empa ha re ipolela dibe tsa rona o ya tshepahala o lokile mme o ya re tshwarela sisinyi sena sa fumantshwa monyetla se kopa momamedi ho hopolwa mme se fuwa paradiesi Johane ha ngola ka paradiesi o re ke lehae la batho ba hlotseng ba jang sefate sa bophelo mme o re lehaeng lena ha o sana o bokolla ha o sana merogo ho phelwa ka thabo hobane tsohle dintsha ka bosiu bona ka jeno lena ke tla ba le wena paradiesi e ka nna ba momamedi paseka ena e kopana le wena ba o tshepisitse ha ba ka ba phethahatsa empa lentswe la tisetso la polokeho le re ka jeno lena o tla ba le nna paradiesi Jesu ha sheba hore na sisinyi sena ke mophutheo wa kereke efe Jesu ha sheba tshobotsi ha sheba maemo empa hore ka baka la o ikgopola ka baka la o inyatsa ka jeno ke tla ba le wena paradiesing mme pasekeng yana re le ha e ka ba dikgubedu di jwang wa hopolwa paradiesi ya hao e butswe ka Kriste Jesu amen.